Ulat ho lu yang kiwi kikot leitan demi kakot. Ibadai bor yang don ka kerten haka tuh cumi nong tho. Namar ya kakot ibadat tang depan light chain das lele. Kawai lagi tuh poetry ke bayar tho naki banyak mo. Tekat warga non Eastern Hill University itu yang kakot. Badla pediam mereka makan longkum kawai nak ikut pagi kena uleh harga full semester ke B.A full semester kini orang uleh kan. Tu ni tak tiada pak. Tega nak korum dari tangi pak, dari forumin reya inom pelai terkon tu. Kabalang jasno dari man ai ya kawai kemomentu nak bantah jom. P pastor sembahan. Ini perkataan kalau bentuk bentuk ayat pasal orang ini. Kalau boleh saya asam orang kaya boleh Sahnguh Rev.B.P. Pohsngap. Ibarat bukan sangat kasih. Kalau kita kerja ya kepada orang boleh kaya asam orang ketika boleh balat ko ada boleh bagi nompo. Boleh berbuka kaya di dan bagi di Nasab na ikukuha sa mga Kristas na makasawag at away o uli. Bagay kiway, bandong yung apostol. Bagay kiway, ilang ito pa. Bagay kiway, ilang ito ka na. Bagay kiway, ilang saray, at ilang igay. Tunay ko po iti, pastor yung iligasin, yung pinang tawag ng